ata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Karibu sana musiaisia wa Mutongoi TV na Mutongoi FM kilunguni echa Mbenzi nyenita wa stage besi ilelu mitangwangwa ya kipande mambeta pita ni mutuse na ni wa maunda Mbenzi ukite kwaku kuondwa kumambia ondhea la matai sokwata baby udhenoe kwa tia baby waku chumwa niki munduwi Albanus kumangalikosia masinga nuna andumi ya visa wake na kekaro kuma masako andumi ya visa wake na hindi nundu na mana andumi ya visa na hindi yakani makomanie ndweketo nedeti oi yedha yili hata nita Albanus mutuko nokie Mbenzi kumanda Mbenzi wakwa nondo Mutongoi TV emaitie mwana wa mundu kumanda Mbenzi wake kwa masita nita wakaro numita masako masinga nukie wa Mutongoi TV nina wekwacho wa kukwata Mbenzi yako sasa kwa nita wa Albanus mutuko na numite ukambo wa makuweni fandu beta wanunguni na kwa nita wakaro numite ukamba wa masako fandu beta wa masinga na jukite kuni mande mupenzi wakwa nengi na jutungianga imupea nengi nina ukwata na chonda bie wenda mundu umewili hata okay na wanukio ku nukito manda Mbenzi yakwa ngalite ni single for duration ya 3 years disi nowe nyene kalite ni single for 9 months so kukula sia nengi wenda mundu umewili hata ki kwenda kwa kuyu ngoya kukwenda yenda mundu umewili hata okay kindu chambe nenda either ni mundu ethe honest trustworthy mundu tona either we free nake ukethi apart from either muy close no ethe best yaku kethi no mwi marafiki no mushese ndumbingi we nake na nenda mundu God fearing then onzietie we wona tani na qualities is what describe you for now ndikuya wina sio nundu ndinambegala na kungamana so na kwandi enda mundu mukawili uyu yani inendete mundu muka caring mundu muka ethe supportive kwa life yakwa na tikwitha with the way loving more to me ta yutwasie uambetikela with the we supportive kila kindu ngweka support na kwa kila kindu kwenda ini support ya mundu mukaula ngwenda anti kinywaji tichunenge tikaribu asante so ituende wona life yaku umbetekelete life yaku yetha yili hata wenakwa wasiumwete ndiamba kwa simkindu nondwe you in a relationship wenda ukambekala na mundu ukamusoma kama na mundu undu endete undu umenete yani nwithia pai mundu perfect kila mundu weakness yake so wekala na mundu wese wa mumana so lakini yukenye nyeno ni assume no nasie tunaweza rhyme yani no tulikane kukosisia we mwana ke sindu sionthe siendea wa mundu mukawe na sio kembo ni kukua behind you have it in front you have it smile yaku inaniguza tu
yani we sawa. That's all I can say. Tiwa yungu kuya ndu isoma na mundu utanambekala na mundu kama nondu endete nondu utendete alafu nenda ukukulia you for now ndwambia wikalite we single 9 months relationship yako ya vitna ni chao cha penie kenda wa partner la mwana ndu ndo ithota ina mundu So yendie tao jolea nena mundu lakini afikie at a point where they are bonu kuona chao yeona tangu mcheza yani tanina mpango wa kando ndia sia nombelewa na you toka tafika at a place where they are nitwambia kugombania numba kukita kweka hata tiko kita yani physically kiingewa yani tio isi mundu kichwa manga undu witha abwa manyeta kwa ni menete mundu kichwa manga wo ila no ni tatethania nde supportive in life nde kunde thesia yani ila twasie ni job nina kwataka promotion ndenda kwithea supportive enda tuwethe yani niwe kila kindu kusema yani niwe edwa nomba tuo ayu la no nie mundu stitethania chuo na india na tukachana tu mwe kala imwe kana mwakita date tu date it for long like not nteka la imwe yani wita mwakiti to twana njeza kwasya kutwana ni big word yutuwe ngukwe ye chatwanite as such lakini ene kalite na geta mundu nenda nitwa kibeti chako lakini ondo bokie balika mathina katikati wa itoteli yani bidi chao tweka ni yuyu na neka low for that long ndena mundu na moya sete imwe ayete asete imwe so na kwa tio ndavye na ku love life yaku ye ili ata bwetina ngia se nzio kana ndoku ne ulana inake tuka duku tweka ne tuko part nye ndie kala nake twakitao ku date lakini dena wo kiolika na ina besta kwa vya to ithuru ina mtapase kila kindu but ya ben ujamaa ambe ya kwenda chao besta osu akwa anoka na mana so chicho chatumie to part pia wewe ndwena mundu ina kana yani so we just a lady ndo saji mundu tu so chongo promise ndo kaza yes we are going twende yetu tamia wese andingi mundu a promise au mama promise ya kasi ndumbingi na sio ndo wiki mundu sawa aye nwese andome ni different andome maibwana na tuo yes yeye kanaye no ndo sethia tinya Albanus ndo sethia ni bwana ta ex waku tuo so pesi ndo wethia kwa beta kana wethia siendo kwa chao sito kutethia ingisi okutethia so siendo ta isuyu nongo tabyenye Albanus ndilie mundu ngi yani nyenye ndiye sekala mundu ngi mundu etetea ti kwetetea mundu ni kwemana ningi ndeye sikoni thano kaba tuo lakini mundu wese yuyenda mundu umuntu wase asindu mbingi ukamutawya yani sindu mbingi no sio wakuonde lakini yula wa sekala na mundu mwekalania niwo mana mundu no kweli undubwa true colors yake yani ni sawa ndikuya umuthoku kana ndu museo lakini yu tukekala niwe nambiona chao sio no thoku yako
ona kundumbia nundu wambona ona ni museo ni kwithai no tawazi ni perfect na ndu ikalite na kwa kama no nginya na kwa ni ona weakness ya kwa ta mundu inge yuna kwa buti bongo kuya chao o ondo asia yuwe with na weakness yako ona kwa ni ona weakness ani na chao strength yako tu through that no manai mundu through kunena kwake mundu twiteza nyata chuo mundu we characters yake undu wasia niuo kana ikitatu ko ndabya sindu to wangwate nona so yuta kwa nyeta mundu yu je so kuya da ku promise kindu manjoka ni chao deu keka no ambelewa ne kule inge ngwenda kukule noenda kanisa kanisa inenda nda kanisa wiva weta azine wa Catholic wa AIC ni wa AIC na uweno club ya na twasi ndiye sawa kukenga yo ku club ni kawaida kwa mundu umenengi ndenda umya stress nengi ndothi na umeangi withi stress isia kuma chongo na nyengera nenda mundu ta club ya inge yuke ngbandu enda si cho nieke wishua no weke kana kitoti ni shua no nieke okay alafu enda mundu dress ya hata wese mundu no asi nenda mundu tekiao ikiao kesa kwithia maybe no ni dress ukasi aye umundi aye wenda mundu bwa hata kingalesu no ni kwe ki dress ni ya mundu ndi choose ya yani ndi so ku choose ya kila wende kia nona lakini nebika vandu kesa ithia mwikila waku twasie for example ina kutwa tuo yuni kutwaite this expect you tuendete ni na kuwethe wikite kindu esethia ingi meva mao miangi me kwaku na ni naku lakini you twasie ni to date tuo no representable ukuwe hivyo sasa aba mundu tenda mundu representable ni yue ngitito kwa na yu ile ko nyongo byanga kwa na ngomana neso ke bia maybe unga kwa mania na kwa yote kite ngobia nikasa ni we no na wenda tudunye ngobia bora ngaumya ndo isemba tuo itekani kwa ili hata tweke ngume cia nengi bilie uyu we kwa telema kwa telema ichao yu nengi isumo yutwase ngetha nyendendete umemetha na locks teisundwenza kwenza no nasi ndiye senza lakini no nisanwe ena kwa nenda mundu wenzete mundu unje na kiona nditwase tukesa etha twimwe gatwike no kuanga konie kwitonga konie asima kwa uketha ningwiga at least mundu ana asima mwana nimene ni mundu museo nimene yani ni mundu nguthi kwikana na ni mundu yani wese inzwe isu aye wewe try kumaanisha ripata na mundu yanzwe tekebese ndiye yanzwe na kende yanzwe na ni mundu ume yundo yanzwe na kwa ne nzwe anenge yibo uchoni kwe inenge either wenze ketha we serious no mbenda either wenze kana ni kwenza onatio tesile kinosio yungenza chago nonto ni serious yengu kwenda ndongenga wenzo kanda yende kwenza ti big deal wenza itikanena okay ino wana yu igire ngo byandine mama kana wina trend
Iwe unyayuni wana kwa na hiyo appearance yako yundi na kuendesha inzwe isu inambendesha inzwe sio kana ambo iwe nzenzi ni mutiani onenga kana ti mutiani nengi ndoambia no ike kindu nondo akatiko nondo nombenda no ike kilangu enda kenda wikata oni prove nombenda tiko you and then wenzi we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia Mbenzi.